Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom, il-nas sa' xiftit ma' nisimaw xifat u l-lum allura ħsibt li namlu ftit programmi fl-imkien u nisimaw fost l-oħrajn l-Zeppi Spanjol ta' Zejtun jannilna u jgħed minn fatti zbiħ tiegħu. Il-fatt li ħasimaw il-lum jismu sewa sew il-ħuta San Tomas sajdoqqu wkoll biex ħajdoqqu stess biex jakkompanja del-Calcidon Vella ta' Mustaċċa u jakkompanja wkoll Willy Saliba tal-Beksaros. mort fuq il-bahar
البحر يصطبكي كلمة واحدة لين عليك السما يريد يكون عليك tragedia vero canzemi kollu sanejdu dak li sar xatta min erba sajjeda barra l-ponta tal-munxar l'anno 1800 fid-design konna mixin il-ġimgħa seba ta' filgħodu min April 25 ċertu wieħed salvu buġeja min borm lajqod għazzabar miegħu ibnu Agostinu għax ħareġ sajjed mill-kbar il-missier sajjed ta' vera fuq il-bahar ejlu snin kellu 65 sena وابنه وياهد 20 كانوا معهم كارمن وابيلا كالو 48 41 كارمن وداليا زبرين كانوا 2 حصلوا في لودو كميني باكروا بحال جرانات أخرين من هالزبار بالمجر خولة البيات ويت العين جوزي كانوا عالبحر الدم معكي فالليلة أذكر ما كانوش يمروا لبصروا سيار يجري لهم شين مدامو مالين وصلو كلش بالطايق كابيو لير بركبو باش يدلقو والكايك مشي مع
sayamlu bisilkas daru mal ponta tal-gżira mat-torri ta' San Tomas waslu wkoll fejn kellhom jaslu il-pjan għalem kien dakinhar mhux fil-qasir mhux fil-font ħafna barra l-ponta tal-Munċar l-erba jafu x'għandhom jagħmlu qed jistadu bil-qalb kollha u wieħed bil-moqdi f'idu biex il-kajjek jikkontrolla waqt li qed iduru n-nases kull bejta tiġi segwita bil-ħġieġa jiflu jaħ il-bahar għal xibrimba jew arnita. Tantx kien ilhom jistadu il-fastidju mal-anġjom murajdilhom ftit il-bot minnhom li hemm demonju jistennihom. Diet demonju u ta' kienet illi tajjeb attakatom daħlet taħt il-kajjek tagħhom u mill-ilma essussatom da abrasam u oħra b'demba mil-kajjek ġew tajri u l-erba fil-bahar jinsabu imwerrin u imbikinin. Xena ta' twerwir u biki paragun iġib ma tistax minu dak li kuraċċandu minu dak li ma jibżax min ġol il-ma lajju talbu mil-ftit vuċi ta' s-saħħa tagħhom saru ġisem minor saħħa waqt ta' kbira jaddur magħhom ftit li xejn kien hemm sajjida sadat tant bihom ħadd m'għanduna ħaġa waħda li
اشتاقوا للخوت تليلا تبندونا Yata Oli Amlet Al-erba f'daqqa Mariteċ Etmur min dejam Qabel tajjeb Timla l-zaqqa U tal-taf X'għandha tagħmel donna kienet tal-mistier u l-zaqqa tajjeb milieta għax kienet l-ben u l-mistier għaw imsiken salvu u ibnu ħajjetom kif kella tintem u l-oħrajn imwer urin għal darba et jomu fadira dem it-nejn talbu lil tal-grazzja sabiex il-ħuta terħilhom qed jistennew minn ħina l-ieħor u li tiġi u tekollilhom ħuta kobor eseġirata il-veru ħuta mill-kbar magħrufa bħala xarka bjad ħuta kiefra mill-art ġejja u sejra viċin taħħom u l-ilma fawara l-ajru xtaqu li kellhom il-ġwiena biex minn wiċċ l-ilma jittajru tridx tkun xaraf ġisimhom kif huma maqbudin hemmhekk xtaqu teġihom ftit saħħa li jitilgħu fuq il-kajjek sal-kajjek jippruvaw jomu għal-kemm imbjat xeftit dmar għamlu weda għal-Madonna tal-grazzja ta' il-ħuta ma deret xaktar
المدونة سمت كل يوم والي في الكايك يطلعوا دالين سيكنا كارنا الشيلة من الأول في الجول لصحابهم بيش يراو يكفي المفهوم كامل صلبوا وكامل ابنوا إما أكتر ما راوش صاروا السبع اليوم سبع بيوم واحد صداين دونا داو يعيدو وبداو يشايرو شغط يعدي يوم العينونة شي سيدة البوت منهم يحسب حزين عندك عالم شكين سماوهم يعيدوا ويشايروا مروا يراو ساعة جرالهم هدف يرى الشرع على ريدا وفوق البوست كامل نايدلك إن جبروا خافنا زايدا برونتستا سوام شجرالهم راوم اثنين عندك مين الرسبونداوم سالفوا وابنوا من خوتا جاو ناكولي السيدة الأخرى والروح علوم سكن كم جيتم فرد ارمون كاوم بالكايك كلش او الكلن جابرو لينبار الأخبار جريت بلا أعتبر وجال الموت بعد ما فضل لو بريتال بخار ترابتو عاش كل من كان البرا زهل الرابورتاو لا ريباسا نايدو ليا تازيتو بياش الجوستيزيا تياخو باسي تجي ملاين كم يستايكو البولوتيا ملاين وصلت عليا بتشاو جيخ تراس أبولانسا وكون نزلت
Ramlata San Tomas. Karmniyet Adam kbira fuqom Ojik pull daw li madom xmana U bla pulan saħadwam L-istar ċentrali tal-Furjana Sadattant il-ġustizja il-bicċan edin jaraw U kif dawn it-tnejn insabu xinis bdew jinvestigaw U kol ħarġu l-ewwel ordni bil-kondizjoni u bil-patt qabel tinħareġ aħbar oħra fil-baħar ma jinżel ħadd il-kajjek qed jiġi mifli u li ġafih kienu qegħdin ta' xi snin sabu xi marki kellu xi parti jitneqsi fuq il-post marru ta' disgrazzja blaneġ kbar tal-polizija biex għal-salvu u għal-ibnu tibda issir tfittxija l-ebda sinjan li man kisbu għal-kem ifittxu għamlu żmien għax la salvu u lanqas ibnu aktar ma deru imkien saru jafu l-ġenaturi intom tistaw taħsbux dil-erju fost ħafna twerzi u bigi San Tomas sar ċemeterju Ħbib tiegħi fid-dover tiegħi għalien idolbu għal-mejtin messithom ix xorti ħażina kemm kien kiefer id-destin Karmnijiet mill-isptar ħarġu l-għamil Adam fil-jaw
jibqaw jiftakruha għalli minħal il-mew skappaw ma żmien Carmen u Delija kwadru tal-ġrajjar iż-żgur u qabbad pinġiulu is-sur Portelli il-vettur kana Mozus bħala tifkira kwadru mhuwiex ordinarju f'Azzabbar hija tal-wiri fil-mużew ġewwa s-santwarju kull min ikollu bżonn ta' għajnuna kemm bil-lejl u kemm bin-nar għandu jitlob lil-Madonna tal-grazzja taħħa Zabbar. Mela dak kien il-fatt li kiteb stess Giuseppe Spanjol u għannijulna issa il-ħuta San Tomas daqew Calcidon Vella ta' Mustaċċa akkompanjat minn Giuseppe Spanjol stess u minn Willy Saliba tal-Bek Soros. Issa baqanna ftit tal-ħin u ħanisimgħu lil Ġenis bint Giuseppe stess Spanjol li ħadanninna ftit għannijiet dak li ngħidulhom għannijiet tal-banju. Issa dawn l-għannijiet għalkemm kienu jannuhom il-kbar pero nistgħu ngħidu li xorta għandhom importanza sew dak li hija poeżija u anke wkoll bħala komunikazzjoni li ngħidulha semjotika. Jiġifieri dan ifisser li għalkemm hija żgħira, forsi għandha 7 snin 8, però daw xorta jirriflettu l-kultura tal-antik u fl-istess ħin ir-rabta li għandna llum. Ħajjakkumpanjawha wkoll Calcidon Vella ta' Mustaċċa, Willy tal-Bek Soros u missiera Zeppi Spanjol. Mela ħanisimgħu lil Ġenis tannilna dawn l-għannijiet sbieħ.
Tajjeb, mela mek smajna l-ġenis Spanjol għetina dawk l-għaniet tal-banju, ewla kaġdon vella ta' mustaċċa, messieru Giuseppe Spanjol u l-Willi Saliba tal-Black Sorrows. Jina nirringrazzjakom u nistedinkom għal-program tal-ġimgħa d-dieħla. Smajtu tisqifa għall-lana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.